खुलुमबायखा मेदे फ्रेन्ड्सनो तै हास्थायनि जत लुकुरगनो खा गाहाम तै खुलुमबायाफोर दिनै आं प्रेस मिट खायमानि जों एजेन्डा वाइज साख्लायवानो एनाउन्समेन्ट कयेकटा दङ सिनि टिटिआइडिसिनि बसगां साल जों तमा सामं खायनाय बनो तै एनाउन्समेन्ट खायनाय जों लास्ट इसी दैसन नामानि रनो डिक्लेयार खायनाय जेता जों सामं खायनि नायमोन तिप्राहाम अतुलन जों रमानि पैलाव आं सानानि मोसौ प्राउडलि चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों जे स्कीम ना हलायमानि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जे तिप्राहाम स्कीम चालक खायि 600 अटो जों रखा सक्सेसफुली अटो माखा एवं ताबक जे अटो मावै रानिंग खाय तनाय रो बर EMI रो आनि बागै रो कोनो प्रॉब्लम करै बरनि इनकाम काहामनो ngui tongo kebo 20,000 25,000 onake 25,000 rokbo ajewo hnai chini thanibo borok khusing jawi chungno sahor je tipraham auto mamani bagai borokno chung subsidy bi rokha 75,000 vacant subsidy omahaike rokha जों गोबांमा पैलावो जे रनि नायमाने एलिगेशन माखा जे तिप्रा मथा खायनाय न सिमोनो अटो रजानाय हनै बे एलिगेशन दं माने किन्तु तिप्राव ताबंनो फर्स्ट टाइम अंगना जे जों रमानि हाय केबनो जों तिप्रा मथा बीजेपी CPM कांग्रेस माहाय कुनो नायलिया हायसि ताबक जे 600 अटो नानानि बिसिङो आं मेडियारनि बिसिंति लुकुरगनो सानायनि मोसौबो निरक भेरिफाइ खायनाय दि सोङै नायदि जे अटो नानानि बिसिङो सुदु तिप्रा मथा सिमिदे मा हनै सोङै नायमाव अर जागा CPM कांग्रेस BJP जतनो दं हायसि जों कुनो पार्टी सिनाया जे अर जागा अफिशियली फाइनाय बरनो सिविल स्कोर नायनाय बैंक नि होइते अनेक बरक बैंक नि रिजेक्शन मामानि बागै जोंनो जले जानायबो दङ किन्तु अमतो बैंक नि रुल्स RBI नि गाइडलाइन मुताबिक जायगि लोन गोनां रो बरनि सिविल स्कोर हाया खायखे बर ऑटोमेटिकली बैंक रिजेक्ट खायरो कयेकजन बाहाय केसेस बं खा रांबो फिरक मारखा बरनो रां फिरक रमानि बोसिनि थानि दङ प्राय 25 जन मत रां फिरक होई रखा जे पहिलाव बरकनि सिविल स्कोर नायमेनि परे लोन रक गोनां रो प्रिवियस रेकर्ड नायजागै बैंक बरनो ऑटोमेटिकली कैंसिल खायरमानि बागै जों रां फिरक रखा इंगे फर्स्ट टाइम अमो चिनि तिप्रा हास्तेव अमो हाय बुबाग्रानि इंस्ट्रक्शन बाय जों सामं खायै जे चिनि तिप्रा साहंखि रोदि और कुनो तिप्रा मथा BJP माहायता नाय दि हजागै जों रखा इंगे ताबक जों बसकांगो थिक बहायके स्कीम तबनानि नाय दङ तिप्राहाम हाउसिंग जों तिप्राहाम हाउसिंग ताबक बसकांगो खायनाय जे मामानि बबो जों बसो खायनाय 200 300 400 500 अमहाय अंगै माने हायफानो जों स्टार्टिंग आगे जे जागा एडीसी नि अमहाय हाउसिंग नि कुनो प्रकल्प अमहायके जनरली रोजाया जे अनुकुं हामक्राय रोहि कायसा प्रोजेक्ट बाय बरो कयेकटा लोकेशन रखा 30 टा मत रखा जों 30 टा या कम से कम नों तामसनाय 200 टा नि ऊपर नाय इंगे और जागा आं क्लियरली सानि मोसुगु जे तिप्राहाम स्कीमो बाहायनि बरक सिलेक्शन खायजानाय जे बनि नखुंगो जे सुगिया किसफानो बनि कोनो फाइनेंशियल बैकअप करे बरनो जों सपोर्ट खायनाय हाय हनैनो महाराजा अमोदी सन्नाखा तिप्राहाम हाउसिंग बाय पूरा प्री फैब्रिकेट विदिन 3 month कंप्लीट होई थानाय जेफ्रनि सिमि जों स्टार्टिं खाय हायकेनो बेनिफिशियरी सिलेक्शन मानि परे जों फान्ड सेंसन खायमानि परे जे सामं तांफायनाय ब एजेंसी बरनो जों रां रय रखा हेंकेनो विदिन 3 month नि बिसिङनो अमो सामं कंप्लीट होई थानाय हायके अमहाय तिप्राहाम हाउसिंग स्कीम जों चालु खायनायनि थाङै दङ इंगे तैबो जों एनकारेज खायनायनि बागै TCS TPS निनि TFS TJS जुडिशियल सर्विस अमहाय रंनो सिनि तिप्रासानि बिसिङो जों कम्पिटिशन गोबांमा ताबक खायै दङ जों बरनो अनार खायनायनि बागै बरनो एनकारेज खायनायनि बागै तै फाइनाय जेनेरेशन जों ताम बसनाय एनकारेज खायनायनि बागै इम्प्रेस खायनायनि बागै इंस्पिरेशन रनानि बागै जों जे TJS TPS निनि तामसनाय TPS बरकनो जों TPS अंदर जे परीक्षा रनाय रो बरनो जों 1 लाख खनाय अनारेरियम रनाय 1 टाइम जे क्रैक खायमानिनो
बाहायखेनो निने IAS IPS IRS निने UPSC na under je pass खायने crack खायने बरनो जों 2.5 लाख जरा one time honorarium रनाय जोंनि ति प्रासानि बिसिङाव अमाहायखे जों announce खायखा जे बसखांनि ताक TPSC conduct नाय UPSC conduct नाय आ जागाव O level लो जुदि crack खायमा हायखे जोंनि ति प्रासानि बिसिङाव बरनो जों one time honorarium रनाय गे थिक बाहायखे जोंनि थानायाव ताबाव गोबांमा musician दङ artist दङ folk dancer दङ गोबांमा film production खायनाय दङ बनो बहायनो जोंनि बबाग्रनि नायकल मोंबाय जों बरनो subsidy खालायै financial assistance खायनायनि बागै जों सिद्धांत नाखा जे पार्टी जे ग्रुप जे माने dancer ग्रुप फांथों निने singer ग्रुप फांथों band पार्टी फांथों माने band पार्टी बटे पाराराव माहाय खायनाय बाहाया जे renowned जे त्रिपुरा हास्टेव सिने जाक दंनाय बाहाय कासे ग्रुप singer ग्रुप फांखा musician ग्रुप फांखा बरो up to 5 लाख जरा बरोनि financial project सोनावै रखा हंके जों बरनो 40% जरा support खायनाय financial assistance ठीक बाहायके up to 10 लाख हंके जों 30% रनाय हंके up to 10 लाख जदि 30% हंके जों ताम सोनाय बरनो मोटामोटी जों support खायमानि कलायनाय जों दानि subsidy system खाय हंके जों जतनो साइमानो जोंनि ति प्रासारनि बिसिङाव जे genuine party रक बर हंके माने नांसगै खायमानि हंके totally free के रखा हंके बाक्सा बर ताम सोनाय निनि हायनो रां नावै पारि पैने बहाय intention बो दं हंके जों हानि बाङैनो जे genuine party जारा रोजानाय मोसानाय निनि मोसामुं बहाय गदालजाक अमाहाय कासे ग्रुप genuine party तंखा हंके जों जोंनि tradition जोंनि culture जोंनि हुकुमनतै जे promote खायतनाय रनो जों financial backup रनाय हाय हनै जों बरनो 40% 30% subsidy खायनायनि बागै जों सिद्धांत नाखा जों जोंनि हास्टेव जों regional party आगिनि सिमि जाय फायखेनो खोनालाय फैगो जे जोंनि हा होनो किन्तु जों जतनो साइमानो जे जोंनि हानि कोनो recognize करै गामि आमचाव 80% ति प्रासानो माने कोनो officially recognize करै जे नकथाय आने अमन नकथाय हाय हनै recognize करै जों आगिबो साहा ताबावबो हानिबां बना officially तेवैसे announce खायनि बागै दिनै ओ press meet सानि मोसौ जों ancestral जे land ownership पूर्वपुरुषनि हयते जे आनि चुचुनि चुचु जों जागा दखल खाय दं इभेन निनि तामसनाय 1960 जे TLR LR Act जे प्र सना जागो बनिसे सिगां जोगजो चिनि चुचुरक दंखायो हायफानो चिनि नकथायनि पर्चा करै चिनि माइ खेतनि पर्चा करै अमाहाय गोबां चिनि ति प्रासा दं अम ताबंनि कगया इभेन कताल कग बुंया गे बनो जों निनि तिति एडिसिनि हयते officially जों ancestral land ownership जों बरनो रनाय recognize खायनाय हानि बाङै जों जोंनि सब जोनल लेभेल जों आगिनो बनो जोंनि एडिसिनि हयते साख्लाय रखा जे एप्लिकेशन खायबायदि होनो तो फनो एप्लिकेशन ताक जरा खायजाया खायजागै दङ जे खायमा जागा मैक्सिमाम जागाव खायजाखा गे जे खाया तनाय बरनो कबगनि मुसु खायदि जों officially at least एडिसिनि हयते recognize माखा जे अमो खनानि हाय हनै recognize माखा हंके जेकुनो ONGC फायथों जेकुनो गैस पाइपलाइन नि बागै फायथों रास्तानि बागै फायथों डेवलपमेंट पर्पस नि लैंड ऑक्यूपेशन अंथों नों compensation सानानि बागै at least नि बागै कासे डकुमेंट अंगै थानाय जे एडिसि आनो ancestral land ownership certificate रहा जे अर जागा आंनो तंफाय आनि चुचु तंफाय हनै साइमानाय जा नगे अमनि बाङै जों officially ताबो आं डिक्लेयर खायो चिनि ति प्रासार ताबो फनो जे बनि बागै पाटा नि बागै निनि खासलेन निजेनि बुमुनि बागै एप्लिकेशन खाया खतम खाहके खायदि जों गोबां माने नगो SDM नि हयते चिनि तिति एडिसिनि लैंड अलॉटमेंट कमिटी दङ बनि सिनाव SDM लेवल डिनाइड अंगै पायो कोनो बरक ते साकाव सि सफाया डकुमेंट जे बरनेर रहा आरो न पाइपे हा हानिबां जों ता वान सखा जे डाइरेक्ट जोंनो हेड ऑफिस नि कलेक्ट खायनाय चिनि सब जोनल
zonal ni level ching collect khaiwi chini oro head office ni hoite borono process khaiwi concern DM SDM no chung chithi roi honai je borono chung ancestral land ownership rokha nirok bono bad baki ownership mutation khaina ni bagoi process na di honai chung letter roi honai individual khoroksa khlai nge mochini bagoi blai nangmani je asa kedungma chung ha hai holai tong chini kuno recognize kri kuno kaisa institution kuno kaisa administration nono recognize roi angoi tongmani tini chung bobagrani netritwe ADC ni hoite kaisa government ni certificate chung mangoi thangnai tarmane bwskangni process chung easy ngoi thangnai hani bagoi ang sanai musugo jotono apply khaidi daiti no chung bono ronani bagoi sak tharnai oma haikene chung land ni matter chung tabo 2 mas ni bisingo no chini jompoi jela SDM ni hoite khas land no borok allotment nana ni bagoi apply khaimani takse jora chung roughly 1000 khas land wo allotment nani bagoi je apply khainai rok no chung ADC ni hoite 4 bosoro 1000 ni above land allotment ni NOC rokha SDM ni hoite borok bwsung makha maya boto chini ro record sok phaya kintu SDM ni hoite recommendation sok phaiwi chung borok no almost 1000 ni above land ni and ownership khaina ni bagoi allotment na ni bagoi NOC rokha nge tak recently chung haina hai 61 individual family jompoi jola SDM ni no arano chung haina hai katal ke boroni application no chung NOC ro phaika financial teibo chung ronai karon chini SDM level ni hoite tabo bo koyekta proposal sok phaijak tong nge omono chung bwskango bo rowui thangnai tei kaisa chung jotono sawo chini tambo sinai tradition culture chini hukumu rono chung protection khaini bagoi teibo samung khaini nangu hai hnoi chung jotono khnao agi bo khnao kintu koisano etodin decision najaya omo hai ngui phaimani no chung tabo niro chung tite ADC o phaimani bobagra netrite phaimani 1 bosor sakaya no chung joto samajpati rok no recognize khaika joto samajpati no chung honorarium bo rokha per month 5000 ke tabo sujora continuously rojawi tongkho ebong ulo bo rojaknai je chung tongsa chung kriproto tei bad baki oro ADC hafang chaloknai borok decision nawi mane ronai roya kintu chung tongsa borno rowui thangnai omo chini decision thik bahaikene tak chini 14 devata matai chung jotoni sibo 14 devata chini maharaja ni period ni simi palaijak phaimani kintu aroni chontai rok no je chini titi ADC ni hoite je respect roni nangmani honor roni nangmani etodin rojai ngui phaika chung phai bichar bosok kawi thangkha haifano chung leido phano chung decision nakha je borok no honorarium ronai hinai je borok no chung tabo honorarium per month document rok najakha per month 5000 khlai aroni chontai no chung rowani bagoi chung announce khaika tei gosiwi nakha nge chung isio omhai gosijano tak bwskang ni simi borok no honorarium ronai thik bahaike chung tabo sinoro titi ADC super league cholai tongo tipra idol cholai tongo ombai tak chini football young generation rokni chung jotono saimano football chini tripura hasteo blai promote ngui tongo tei je thungnai rok almost 400 jona borok beneficiary player rok benefit ungto per month 8000 khlaiwi nge asa kwbang jubok rok at least 3 month ni bangai phano borok no chung jaga rokha tei honorarium rokha bwskango boroni future ni jaga nawani bagoi bo chung borokno platform rok makha tipra idol bai chini rwchanai rok almost 250 jona moto audition rokha 75 jona moto nini galarao ni bagoi tabo preparation ngoi tong financial chung bahaikene titi ADC ni kaisa cricket T20 ambo chung khainani bagoi ready tongo day dog venue rok bwsuk team ngnai bomhai method ngnai omo chung ulot discussion khaiwi declare khainai kintu chung শুধু ফুটবল সিমিয়া শুধু ক্রিকেট শুধু ত্রিপুরা আইডল সিমিয়া जों क्रिकेट तै अन्यान्य गेम्स रकनबो प्रमोट खायनायनि बागै वासौइ दङ थिक बाहायके जोंनि दफानि बागै जों
boskango toma samung khaini nang bikrarokni bangai jemon tipra ham housing hondi nini auto जों romani hondi bahai samungno bo जों agawi thanai ge financial tuluk je जों samung khaimen no nironi media ni bisingtwi sini haste ni joto lukurokno जों sironani bagoi no ang tini titi edc ni wngoi o press meet khai ge black khe hambai jotono khulumbai khe team tabok no chalo khaijanai within this year mane this financial year no chalogoi thangnai amki document rok ki amo जों jotono benon di 400 family 400 family chini tipra sani bising je bikrako nukhung hukhung kore boni mane rowina di randi rok suya boni bwsa kore tei koisa nainai kore omhai rok no जों selection khainai guideline almost complete sangkai edc hapango je tongnai borok joto da osuba sumanno edc hapang mane edc area o jo tongnai joto do mana sonne omo kore kho जों borokno tamo swnai ancestral land ownership hisabe जों certificate doinai boni othono omo hai je omo jog no oro jaga no o phona bo oro tongoi phaio hai hne edc ni hoite recognize ronai haisi karon kono recognize document government ni hoite kore mane no oro 100 বছর tong phaio 50 বছর tong phaio ni kono proman kore সরকারি ভাবে no koisa gosia omone जों edc ni hoite gosir nai je no oro asuk 50 বছর last মানে since মানে 1960 pangkha 1940 pangkha bo oro jaga o ase plot number ase khoten number oro jaga bo tong phaio hai hne जों ancestral land ownership rogoi rona তখনও রেজিস্টার nai আচ্ছা একটা কিছু akse jora kono decision rok na jayakho alochona bo jayakho jodi public ni demand tongkha hingke chini tipra sarong ni bising bahai tongkha hingke जों obosoi wansonai joto lukurokno suggestion rodi hne request khaini musu je omahai event khaikha hingke chini chrai rok youngster rok tei bo benefit banai omahai kono particular suggestion tongkha hingke suggestion roi mane